Nō reire e tiwi, ia tātou e kōrero ana mō te hīkoi. Ko tō tātou tua wahinea Hānia Douglas, tētahi I puta rangi whāwhā atu ki te takiwā I te rānei, ki te kōrero mō ngā hīkoi a tēnā kia ako rātou I te reo Māori. Hei tāna ahakoa kaumātua mai, ahakoa rangatahi mai, ahakoa ihu puku mai ki te reo, ahakoa ihu manea mai ki te reo, nā te whakakotahitanga o te katoa ki te ako I te reo, me te whakangungu te hāpai I te reo, e pai nei tōna anamata. E hīkoi ngātahi ana ki te taki o te reo. He nui atu I te rua te kaumano te hunga I puta ki te pokapū o Pōneke ki te hīkoi. Ko etahi kua roa ke e hīkoi ana I te ara o te reo Māori. Tipu mai koe I te reo he mea ako rānei? Kao, I tipu mai. Ame? No rua atoki. O marama. Ko etahi ka tahi anō ka kotahi mai ki te ope nei. Nā mana ana reo, nā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. He aha te mea nui o te au. He te reo. No Afrika ahau, ko Guled Maia toko ingoa, kei te mihi atu ki te atua, kei te mihi atu ki te manawhenua. He oi anō, ko te rangatahi I mua e mahi ana I tāna mahi. Engari, hei tā ngā pakeke, he whakaiatanga moe a te kite I te hiakai o te ao ki te reo. E mō hana au ka te hiakai katoa rātau ki tō tāua reo. Ahakoa ko etahi tunu au te o rātau rā no tā wāhike ka te hiakai mai. He mō heo no rātau, ai a tāua. I runga I te manako nui mo te āpopo o te reo. Hānia Douglas, Te Karere.